Wiiame mera. Apa orang nak jalan ni boleh lebu. Ulu ni lagi orang. Ulu asal ni boleh mai. Semua boleh berada orang luar. Apa sebenarnya lebih baik. Dosa kami amalnya ni boleh. Kami orang kami luar. Sama bilang orang boleh buat. Ini saya kata nak main nabi Allah ini boleh. Nabi ini boleh. Saya berasal bu. Rektor kamu sangat berhina. Kau Ratu. Sa tia wanu ritonga tia turanga wani wala tinreti sa tia we turanga tua legislation mo sobiti turanga e tala ni tamalo reti tina vira e tala ni tamalo ramasa mi tia mata mevi matalotu mi sa tia turanga ni ve matagali vi to ina wanu ritonga iwan tunga singarendina na pamadala we ceru ina tunga sasanga beturanga na marama itunga singarendi mambaleta itunga sana may tabu din singini itunga sa sangai ba abisa sarati ino tabururai alunga tabu no Dreketi isa may tabu ina sana may watambui me robi onda mai wasudo angel e na vai e não doutor batini Dreketi ai matunga ngona ulo timena ngabuni urwita no tino ngabuni wala bale tinde te ko to te Dreketi do le timanda we uzi we tito mundu ngai viti ina tunga ngona masama inde me leva baleta ina viva toro dete masama pala tunga ngona musu adu ena elingere e manda masama leva ina soa e tapa bina vale ina lo mo no te tu wa matu no sa ma te wanke o te no to committee me to sa ambula vero mai e na tango mai na maroroi a onda e ambula pa bimbi ina tango mai ti de golingoli a buru na ngona ainda sa le pa le utio sa le utu ale ni bono tamata tawana ti onde le buru sa pale lite ma buru ni mangiti buru ni ambula ta ba ni na to i na bono i domo tele to sa tu reti a za li wai ina sanga mi to sa tango mo ina to i ambula magolanga ni ambeleta wai dui ado nga vi na vi delana ina tango mo ia vi sa na musa vi ado ina sanga itunga menda marotio vi ambula men na ambula ina ra awa in Dreketi e domo tele vi singi mata e a mi ni vi singi wana ina mai tabu dei ngona ma rondo rutina tolu sa mai leva da mai di mono o sa tari mai na tutu na mai tawu ni tutu tungana wa sanga ba ko mu reda me va butu ana sa sanga malo me ana vida na bono malo ina ulo rivala bosin golinga ba mai o amuta
A soko tamai pala ino na mai tapu de e na arua ura. Ndunga nga tio mai na etu Philippines. Ka ina arua sana mai pala e na sini ura ai. Membalete na tango mai tia ngeo e na mai. Ano tau wala na tau ni wanidi ni wono tio na ruang gule ai. E na thonga vira ina wini nguli tani ano na lawa te tio. Sa rongo te tio so i talanoa. I so nguli le leu. Sa mai siwa tio no tau matini rei te. E ana mi uturanga na marama. Sa wai tini te a sautu ni wanua. Ni sa sautu wanua, sa sautu a viru te iwa wanua. Sa maroi tio a wasini alou. Sana ena te au me hua mai. A enda na no mo enda. Ni sa lepa wanke. Ia sa te ulo viru mai. Ia na onda wanga enda. Enda i tau enda tio ni sikini ua. E ambi bisarei. E santunga ku maro wale besar. Ena mai tabuodi. Wabina wale berturanga wani balu. Mundu lomare. Mundu satu sara tunga manda. Ena tango mai tio maro itu na rumai basu dunda ngona geo. Na vai. Sana la tenga vero mena sava tio seru. Pe anda anda wangatei na ave mio wanau. No motiu ve mundo do eterno do ngolim baera te eri. Bisa ngaba baera. Unta ya vai tai to ga vai unga mambaera. Una ni mare te ana. Ana woro to wol to vi sen dungan sana bisu. Ya sana ena maroroi ena tango mai mereda menta membur meang anda sasangai te sanga bi anta. Menta bulan ke ben ra menta pangatena wole mo udiwai. Enra lu benta na lai. Tai la lewa ngonai sa di lau moya sa sanga batai na wata mai na ni na bolea. Andra na mai sanga e somer na mai auta lu ben na mai da bosit. Sa ere na buni na buna turanga buni balu. Na buni uno do motero na bui viti. Mundu to sa turu to sa te uda bui alawange. Ina tango mai na maruroi robi. Abi membaleta mai maru e wa sudu ni geo e na vai. Mi te so muina mai ndonga tu tabi mbera li tabodi na songo mimi singeni wa. E ona numu no so manda na ndonga na wa langi me na te tio na toni me na to wula ngai burura songo me mberti na singeni wa. Mr. Moraine, good morning. I am privileged this morning to be invited to launch the Shark and Ray Sanctuary campaign for us here in Dreketi at Macuata. We are all aware of the survey that was conducted by Andrew Perez of USP for juvenile elasmo branch species from the 8th of January to the 18th of February 2020. That survey lasted 20 days and comprised of 75 hours of gillnet soak time that yielded more than of 85 elasmo branch captures and a total of elasmo branch catch per unit effort, which came up to 1.3 captures per hours, which is, I believe it is a scientific term. In this survey, they captured 4 shark species, 47 scalped hammerhead sharks, 14 black-tip sharks, 8 great hammerhead sharks, and 8 bull sharks. In addition, also captured were 3 species of ray, accelerated eagle ray, 1 pink whip ray, and a bottlenose wedge fish, of the total captures of 3 species. From the species that were captured, the great hammerhead shark, the scalloped hammerhead shark, and the bottlenose wedgefish are listed on the IUCN Red List of threatened species as critically endangered. Also important to note that 2 species, the bull shark and the black-tip shark, are listed as near threatened. In addition to this, the 2 species, the oscillated eagle ray and the pink whip ray, are listed as vulnerable.
So to protect these the endangered species from depletion, the Golden Water Management Committee, through its fisheries plans, with the support of the Turanga Wiiame Dreketi and the Bono Dreketi, agreed and gave unanimous consensus to protect the entrance and part of the Dreketi River from the mouth of the Dreketi River from November to April each year for these endangered species to spawn. The committee, they had been working very closely and in partnership with the Worldwide Fund Pacific on this, and we are so fortunate for UNDP who funded this project. So this morning, ladies and gentlemen, the key message is a humble plea from myself as a community leader, as a traditional leader, and also on behalf of the Turanga Dreketi and the representatives of the Talatala, the Moshoviti, and the people of Dreketi, to the people of Fiji and those who are users of the river, to please refrain from fishing in this area during this spawning period. We ask that to respect this worthy course in order to safeguard the vulnerable species of sharks and rays that we have in our waters. We will all continue to pursue our conservation movement in order to further enhance our sustainability management of our resources. With those few words, again, thank you for attention. And it is a great honor for me to launch this special day today of the launching of the shark and ray sanctuary here in Macuata.